U organizaciji Kulturno-informativnog centra Spona i ambasade Srbije u Makedoniji 6. oktobra u foajeu Makedonske opere i baleta svečano je otvorena prva manifestacija Dani kulture Srba u Republici Makedoniji. Manifestaciju otvorio ambasador Srbije u Republici Makedoniji. Dobroveče, dragi gosti i prijatelji. Meni je to, kako se to kaže na početku, pripala ta čast i zadovoljstvo da otvorim ovu jednu kulturnu manifestaciju ovako brojno posećenu, koja već sama po sebi unapred obećava sasvim siguran uspeh. Čitava ideja, Biljana je nešto pomenula, pokrenuta je od jedne manje grupe Srba i srpske zajednice ovde, mladih ljudi, entuzijasta koji su želeli da se i glas kulture i saradnje dve zemlje i dva naroda manifestuje i u ovoj oblasti. Taj projekat je, kako bih rekao, oboručke prihvaćen ne samo od vlada dveju zemalja da podrže takvu akciju, nego i od svih nadležnih institucija, pa tako naravno onda i od ambasade, evo, ja je predstavljam, ali i počasnog konzulata u Bitolju, od lokalnih vlasti Skoplja, Bitolja, od mnogih umetnika, pojedinaca, privrednika i tako dalje, dakle, svestrano prihvaćena i stvarno podržana sa svih strana. Kaži zašto se bojavi, ljubav svu našu ti, drugom kada si otišla, osmeh krio je boli, ipak tiho si plakala kad se rastasmo mi. Nego šta nego da mi pljeskate kad sam samo zbog vas obukao ovo delo. Koje se inače u Srbiji zove crno stono. Dani kulture Srba u Makedoniji i neka to ne budu samo dani, neka budu meseci i godine. Molim Boga da odnese sve nespokoje i sve nemire i da sve reke mirno teku u svoje postelje, u svoja mirna i spokojna mora, kao i moja Morava. Moravo, moru crnom pradavno zaveštana, Moravo, moro i izgoro u dugim noćima južnog kajanja, južno od tebe. Moravo, poslednja vojvodkinjo Vojvode prijezde, ogledalo zidina i senki što jezde, idu i nikud ne odu i uvek padnu u tvoju vodu. Još cveta kasni bašta cvijeće, još pred prozorom zeleni topola, a odande već se zima kreće i sneg je već pao povrh brda gola. Još u mome srcu leto ne izglede,
Još u meni cvati ono leto celo, a tamo mi kosu prošarale sebe, dirnu moju kosu zimsko inje belo. Umjesto ljubavi, bojim samoćom prolaznih praznina nokte što ćute. Gazeći moj nesan na žrtvenom tronu, mrak umjesto smrti ponudu mi sprema oltarnu misao da opoti prazninom ćutanja. Kada te nema raskeljenog u vetronosu mojih nadanja, sva sam ljubav, jer bezno u meni besramno te ljubi, snagom mutnih voda. I čekam da blikneš u belinu potopljenih visina, u čijoj te prozirnosti predstavljeno gonim ko umiruću zver, što nesreću sluti. I mislim da volim. Ja znam da smo mi važni narodi, mi sa Balkana koji smo samo prosto tu rođeni. I već tim rođenjem naši životi dobijaju smisao. Ne kažem, teško je i drugima na svetu. Ja sam žena sa Balkana, ali to nije važno. Važno je da sam živa. Bila sam već zrela devojka, što se kaže. 16 godina. Kad dođoše da me prose. Mladoženja u fijaker, u šajkane pantalone. A na njega bela košulja vezeno prsluče kao pisan. Upiljio se u lepu linu, ne može reč da pregovori. A jezik kada ga nema. A oni konji, ka kuća, pa beli, zapalili se na one vreline, na one prokletinje nebeske, puše se. Ona za uzdama, ruke čovek da pokida od ciline. I ja shvati, 16 godina prođe. Danas sutra, ne primeti kad prođe toliko vreme. 16 godina. A mati moja zaplaka. Iz čistog oketa zaplaka moja Todora što suzu nikad pustila nije. Ni za radost, ni za žalost. Zadovoljni su i organizatori i publika. U četvorodnevnom programu nastupilo je preko 20 umetnika. Želja je da ova manifestacija postane tradicija i preraste u Nedelju kulture Srba u Makedoniji.